Dwi'n even reidio track eto, dwi'n ofn. O, oedd yn horrible. Swn i'n gwybod how torri yw asgwrn yn y track, ma'n yw really brifod y hyn. Nes i just over the bars yn y top, a disgyn 20 troedfedd, a nes i whack am yn glini. Dwi'n devastated am yr ars braidd, cos mae'n golygu dwi'n methu mynd i South Africa i gystadlu'n cwpan y byd cyntaf y flwyddyn. Dwi'n gytid yn bod fi'n methu mynd i Africa, cos so yn rili da mynd. Ond dwi'n falch yn bod fi a brifon hyn yn y crash yn un mwy. Dwi wedi pwysio fi to gaff, please. Dwi'n neu gyda nôl Portugal a wan, yr unig siawns i fi gallu mynd yn ei cwpan y byd cyntaf ydy reidio dros Great Britain basically ar y tîm yma. Wedyn dwi'n ffonio fyny y boi yma Roger Wilbraham i ffeindio allan os dwi ar y tîm. Cos nes i applio cyn mynd i Portugal, cyn mynd i Australia ar y tîm a just a backup kind of thing. Ond os gen i'n syniad os dwi wedi cymryd ymlaen neu os dwi wedi o'n bin neu beth bynnag sy'n wedi digwydd. So na i ffonio rhan fwy fyny wan a gwybod beth sy'n digwydd. Hello, it's Emyr Davies here, Roger. How's it going? Hi, it's fine, thanks. How are you? Oh, not bad, thank you. I was just wondering, really, I sent you an application form a while back, but I haven't got a clue what the result is. I can definitely offer you a spot in South Africa and Canada later on in the year. How's that sound? Oh, cool. Thank you very much. No I'm problem. looking forward to it. Oh, brilliant. Thanks, Roger. Okay, excellent. Cheers. Thanks, Al. Bye now. Bye-bye. Yes! Gesiwch bus nhw'n gyrraedd. Mae beic nhw'n gyrraedd. Newyddion da Ems. Cael mynd i De Affrica a chael beic newydd hefyd. Cool, Oh, lovely.